beşektin u ji bajareki serhede ve te ji muşa rengin rezu slav temaşavanı neşa xemla velat evro bere kamerayı xoya yebde vi velatê hanê deştî di serdema Osmanî da ji bo mûşê digotin welatê ango diyarê baîde û barîde we te welatê dûr û sar temaşavanê nêca ji kê derê dûr bû ji kê derê çima sar bû ji ber ku paytext Stenbol bû Mûş li serhedê ji ber ku Mûş Stenbolê gelek tûr bû ew nasnava li bajarê Mûşê û bajarê wek Mûşê de hate kirin. Sercimara bajêr em dikarin bêjin ku bi gund û bi dewr û ber û navçeyan ve 400,000 kesin takederiyê debarê ya jî bêjim takederiyê debarê herî hêja ji bo xelkê Mûşê çandinî û ajelvanî li gel wî hejmarekî zêde welatî jî qasî 400,000 em dikarin bêjin hejmara welatiyên Mûşê jî ew jî ez benî li metropolên Tirkiye li welatên cuda cuda ne. Yek ji taybetmendiyê vî bajarê jî ew e ku ev bajêr welatê min e. Yani ez ji Mûşê me temaşavanê nêja ez ê îro li nav vî welatî li deştê wî li gundê wî li bigerim û reng û dengê vî bajarê qasî ku dema min têr kir ez ê ji bo we veguhezim fermo xemla welat li Mûşê dest pê dike. Belê ez benî li ser qel'a Mûşê me ez li vî bajarê ku bihar heftek berê hatiye ku zivistanekî gelekî dijwar derbas kir piştî wî zivistana dijwar îdî rengekî em bêjin çi bihare hêdî hêdî li xwe dike ez li gel mêvanekî me ku ew Şêxmûs Bîn Gül e û yek ji dîroknasên hêjayê me Kurd e bi asê xwe jî ji Mêrdînê. Merheba mamosteyê min. Merhaba serçava û bixêr hatin Mûşê. Sağ ol, zor spas. Gelekî xweş bûm ku ji kesekî Mêrdînê ez ê Mûşê binasim. Kerem bike. Hela ji derve de welatê min çawa xuya dike. Mûş ez benî dîrokekî kevnar xwe digire 4,000 sal berî niha lê bêhtir tu dikarî tozekê ew hej me re vekî kêjan şaristanî hatine ez kêjan serdemî ev der her jingeh bûye tê çi bêjî. Yani wekû te jî bi nav kir dîroka Mûşê gelekî qedîm e beriya niha bi 4,000 salî diçe. Berê ez benî. Yani ta digihêje heta dema Urartuyan. Tabii paşî Urartuyan Persên, Medin û Bizansê, Romayê, Selçukîn, Osmanî evana hemû dewleta li vê derê ji xwe bi cî girtine. Tabii di dema Osmanliya di li vê derê mîrektiyên Kurda jî hebûn. Di dema Bizansiya de mîrektiyên Ermeniya li vê derê hebû û bi vî havî dîrokekî gelekî rengîn e. Peki navê Mûşê ji ku tê ez benî navê bajêran cuda cuda etîmolojiya wî Mûş ji kêjan serdemî çend navê hene yan jî yê ku em nizanin? Di derheqê etîmolojiya navê Mûşê de çend rivayet hene tabii ama navê Mûşê berê Taron bû veyahut Daron jêr digotin di dema Ermeniya de. Yani Ermeniya bi xwe vî bajarî wek Daron veyahut Taron bi nav kirine. Peki Mûş menawê çi? Çend rivayet hene. Mesela em bêjin li gorê rivayetekê dibêjin ji zimanê Süryaniya ji gotina Mûşa tê. Yani cihê avî cihê ku av lê zêde ye. Vî jî bipirsim işte weke Mêrdîniyekî kêfet ji Mûşê rehat ez Gelekî tê yani zivistana wî te hez. Zivistana wê gelekî zehmet ji xwe yani li gorî Mêrdînê gelekî zehmet e ama Mûş yani bajarekî me xweş e. Bu xwedayê mamoste got zivistana wî dijwar e ew wî got zivistana Mûşê ricaf
ketin Eşva avdını. çay kurtuke unzanın belki şeş yani hatta meha Haziran neji nezi 6 metre berfli vederi demine. Hengi zahmet hem temaşavanın mey başır dvek onu zamajara bizim zıvstan çen meh devam kelvera 6 meh temaşavanın ولا neşe. 6 كيم هفت 8 مه هذا Hat haş sal خلاص بيجت. وان 2 سال داوي او زفسان جي دريج بو Ev منطقه سرحد ya serhat gelek sar yeki qaraya aziyet go em 15 gunane da em tam dibin aha bahar hat. Digo em tinin çaket xwadaxın em milleki çaket derxın heyedini dimil da dedi berfele kir medi sal xoy kir. از من المشهد من قلع مشهدم مزگفتکی گلک دیروکی هیا کوی جالیه شیخ محمد مغربی و حاتیه لیکرین مزگفتکی گلکی کهنه به بیماریه که خورو حاتیه چه کرن ارت حاجه 1966 دا مناراوی هل دوشه پشتا 1968 دا جارکدن ته چکرن خلکی مشهدی هدیتن برای خودتن مزگفته عجب کم هندور لبن هرم او ماریا خورو امی به سیدا مل محمد سلیم را خبر داد. بله شیخ محمد مغربی وی مزگفت لید که او چه که خوشی دمه کی درج برا ملاتید که دمه کو دیگه شد دلوانی خوشی از بنی ترباویشیل نافی مزگفته تشکرن سیدای من مل محمد سلیم گیلر از بنی روز باش روز باش روزی رمضان و پیروز مبارک به خدای جان راضی زور زور سپاس اولی از خوازم ویزات ناس بکم که بو شیخ محمد مغربی چما هاتیه ور تودکاری چه بیجش برای اون سر چوار هاتنه خدای جان راضی به زور زور سپاس شیخ محمد مغربی وقت عثمانلی دا 1705 دا ده موشه و جامعه انشاء که مغرب فاس تونس جزایر هم معلومه و هون دزانن ایالت عثمانیه بو ورا جامعه انشاء که ملاتیا ورا که عالمه کی مزن بیه ملا بیه دویجن ذاته کی خوده بیه اهل خوده و طاعت بیه اف جامعه انشاء کریه پشتی وی جامعه هانه جماعت زیده بیه ayrıyeten civi küçük pirekara ciye nmeje çekirne ilave kiriye vrada melati kiriye ve camia meji tamuşe da be taybet cami ke delale milleti muşe 5-6 kilometre tene cemaat me her vakte tujiye millet derte dervaji nemejdiken cami ke taybete به عثمان dönemi de şey biye yalnız mimariya Selçukiye kevre sakiye yani keleka muşe daha neval hene yek ava çarçay nevala çarçay yek jiduje nevala karne dibejin jura muhtemelen kevre hanine boy nehalin nereje çekiriye cami ke delale manevi ruhi ki vi heye اهل موشه و جامعه جه حزد که بله از بنی ایجا هم کتن هندری مزگفته جمعته که هیجا هیج برکم مه رمضانه یک و قرآن خود خونه یک و دعای خود کن جمعته که خوش خلکی مشل ورن تشتکی عجیب اجوره بیجم جبو بی مزگفته هانی 2014 anda ev dertte restore kirin. Seydaci kerem kir beriwi serdema avabuna komar edem karin bejin ku veke girtige şahatiye karanin le. Tişta acib hatiye boyak kirin, hatiye suak kirin, fayans le hatne xistin. 2014 da pişti ku hatiye restore kirin ve çağı ev reng u ramz u nav nişan hani xoş. Seydam zor zor spas. Tamaşavanın inşallah deşta muşemme. Dağısla Türkiye Bakur'da yekşi deşteki her immezin, her xoş deşta muşeye ku 1605
کیلومتر چارگوشه از بنی درجه وی 8 کیلومتره و فریا وی جمع کردم بیشتر که 30 کیلومتر لباشور وی دشتهانه تماشاوان نیجا جاین خاطرش و لباکور وی جی چیا و زوزانین شرف دینه ورز بهاره ورز تشته کی دنیه و شوانه کی دست منه چپه خویات که لشوانو پزه خواه زویان مدرخه پزه خواه اره چما پز بردی زویه پس چهره تونه مجبور برده چهرتونه مجبور او ورز هانی ورز زیانی اجی تمام دویدا او ورزا گندی یکو زویه وانا نخواده گند دست خواد کن لشوانو اوه محقی تایه تو پز خواه بردی زویامن حق تونه است برناز می Ele çiğ vatta zeviye maf kırş xoy saltına. Allah isal tune kaçıp ki Ev varza vitesle tamaşavanı neja. İca tabi. çehre tune ve mi berdin Hen hem haber hene, goten hene. Vay selamu aleyküm. Selam merhaba Çavay apo. Valla sağ olun khayr olsun Navite çiğe. Nabi mi cuma Ape cum'a. Çavay başı selameti. Sağ olun Kudüs ve razı Dedi gönda usa gazi dikenç boy zevi He. ziyana. Kuriyo. Eyvallah. Tecika gazit ki. Valla da goskin gerekmiş ki marif Tu goskin gay taka gaz ki ya tanada. He. جا هوا که کو آبیجه آوازارا دوار بردانه که تا جا گازی که خودی کی جا گازی که چا گازی کی Devara beri va kendim ol nedin ho رمزه کی بی ولات سرحد یه بارا جی اوه تماشاوانی نجا دشتا موشه و که مگو دشتا کی پر هجا به حیوان مزن و پچوک نزدیکی میلیون اکونی و آجال هنه چوای سال روش چوای شوانی چوای Valla Ravz Dibistan zab zor bu Eri. Kagiran bu والا Tona yem Cehmedistan bir 6 milyari آها Avakay spi 4 milyar 2 milyar 400 اری Yani bir çehreci hevdu dernak zirare بله وسا چهره چوای O پکیز çehreci he tüne emri Xuda ye baranık vere inşallah ve hoş be emri Xudi انشالله O da valla انشالله kune emri wiye çibik bir de ev آپه جمعه ایجا هون چند مهاتو چی بر هون حیوان خواهد چه دکن جمعه هنه بحث بکن Şunun beri mesela hayya payız hem için ber Eri. mecburen Hem ne için beriş xud nabe imkan nine hem için zozan için çiya Ola Be. sparl vramam اری هون چون زوزانه که داره Valla hem için vrak kurtik ki hem için ali geliye gelnim o بله اکا شوان Mala baba hem için el viyali جاجوان کارا یکی هم بگیرن کارک هم برخکی بگیرن برخکی Valla da bigirin kan اکا همه چا بگیرن برخشی نان گرتنی Dengirtin hem ها her nabe ای جالا اپا تخالی تجمره یکی بید کار اوان کاری بدو Kara ya berha ولی کار جد به برخشی دبه او کار که هنه شیرینه اری والله Vere girtin دیاویجی اما پزه آب جمعانه او دچبر وان شوانی وانه دبن موشه دا لیج برکو تزفر بهار دست بکریه یعنی دمه گلانی دا تماشاوانی نشه اف دشت هانی رنگ بر رنگ تبه اوله کارکا مگر اوی کارکا مگرد لبراجی کاردان دبینه دو هفکارم برخن دیا خود مجن He وی مرحبا چه؟ Hadi. سرچاوی مراحت ما چی بو؟ بسه برنامه خمله ولات اجبان اتحاد ما قربانی دستی شیرین اول چند روز اپو؟ Vallahi taze 20 roji 15-20 روزه بکا بسه قربانی بسه Ka diyavil kuya. وای دیاویجی چاوری منه وره قربانی از قصد زرار دادم وی وره کوره چه؟ که از قد دست دادم برخی کات دادم جه حزکن لوما ها؟ اخو شکر گو حیوان که پر ناسه هنشتب لموشه لجهه کمه لمالکی مد دست مدا ماکینه کی ونان هیا از ونه کابس اولی از هزوم بکن بنهرم کمه تماشت که استا
Duhok, Zaxo, Hevler, Derbendixan, Kelar, Havraman, Panos, Muş, Avustralya, Aborjin, Kenya, Etiyopya, Nairobi. تماشاوانی برنامه گلک یه خم نوالت. الورا هون شود من مزوم کرد از بینم باور نکرد از اونه کی وجه بکشن. از لموشمه. Adam sönmez 5 salın berdevamlı vi axel vi artnigariye fotoğraf adışına. Fotoğrafı bajeran, ye xalki, ye gundan, ye devru beran, ye diroke, ye şunvaran. Bdehan weneyn wi خلات کرتنه بو نمونه اونایی هانه خلاطه یکمینی گرتیه اوی هانه خلاطه یکمینی گرتیه اوی هانه خلاطه یکمینی گرته دهان ونایی خلاطه یکمینی گرتنه از بنی اف هنرمند هجا اف سلام بخیر دلوی مرحبا ما وستای صاحب سپاس میشه بحثات اذكر حاجه سلامت ان شاء الله باش از گلک جکه قدم حسکم جبر اوی عمر خواج بو bir ardıgari hani terхан kidiye kerokata çava dest pekir ya fotoğrafiye çünkü aşk ne be tuni kari bir kari biki. اشقامن زاروتی داره جی از اشقامن شتاره هبو خوازای را هبو ولات را هبو بشون از وزانا هبو گندا هبو از زارکی وها شد بیشن جابگرتی نبو من شد دید من دید نیر ابا چیه اب تشتی ها شما چهاد به ابا چیه ابا شما بود به فلان من فوتوگراف کد بی ابا چهار تکشانی ابا چیه فلان دی گندا شاقید تنی رادیو هبون یک مالادا من مراقبی دکر رادیو شوان خبته شد به ایجا من مسلک شین اراتور رادیو دست بیکر پشتی فوتوگراف ده حتی نهاد چند فوتوغراف کشن دیه تخمینی؟ حتی نهاد فیلم فیلمی برید آنالوگ کنه 30,000 قاره فیلم آنها هی 30,000 ماشاءالله پشتی هنر کشی که بکیر نه هات محاوید نه او آیری بله یه دیجیتال یه دیجیتالی نه 100,000 زیادتر هی ایجا اوی مالا خواه و گوهسیش بو اوه کی چی بیه؟ یه گالری گالریه کی yani لی دوی شهرداری والیتی و قایمتی کسی کی وقت که کادن خودی در کفن جیه که تایبته و çünkü fotoğraf temaşavanı necat hemen demi de hafızaya bajer eji an hadı verda hafızaya bajer diroke folklor he xwarin he müzik he ve xwarin he her tişekez bervid ve kıymetek zede be daim başı van fotoğrafı hani evi hani evi jiyani han idi nemane beni hatme muşe ben çüme muşe muşa şevti le ase nizam muş kenge şevtiye ke şevtam diye nizanım cemaateki heyeca u delal selamu aleyküm civara roji ramazan ve mübarek u firoz ben çavanım başa maşallah çiz bana ev cemaatla hamil hebiya fıtarene ne olsa برچیجی بونه گله که من اشخال خدا دست ببینم مرحبا اشترا مرحبا سر شما شعبان باشین، باش بخیر. باشم سبعدين یک صفحه دید تو اهل موشه یا جگوند من دو جگوندا اورگنوسي بله اورگینوسی بله. وای جگوند حسینوی دنگ بی سر بله. چاوی مروی و بو نا خنامية ما بو. خنامی و بو بالي باشه اورگینوس کنده که مزنه جنه وسای حفتي حشتي ماله حتی هشت مال دوی داشته دا جی که خوش باشه اینجا هون فرات شد کن روزی تی قاسی کو از بینون بتالن کارتونن هيك تزبيك دانا دس خو تزبيك خو صحبت محبت والله وسال محبت سر وچه چاره سردکن چه هفدوتینن چه خرابتکن چه چیتکن ولا تش او موكا مجودين باش قد تشتتنا حوادث نواوكي اوسا بالي انا باش از هاوير من افبر و خالي كيف امش قالك شوقي راحت شعبات كلامته هنا شوقي ما قرب شوقي كرمانجيه على دوام شعر شابكتنا اللي بخدي او كيما موشي يعني يما ما موشي او هنا نافت بخير از علادين ها علادين علادين كيك علادين تزبيط بله. تزبيط كي خوش بله اما بجا تزبيط هر كسي هنا بله باشه خلق موشه خالی من چیست که خلق علادين دربا دبارا خوي دروان سر چنه شوا چتكن يعني يو شهر تزارين دواران سر اسنافتيه بله سر بيجي متعيتيتيه گندیش خود سر چاندنی سر گنما بله. سر بيجي سلقا سر
çandını avukat kirin. Zebe şaya Beri gel tütün oraya. hebu tütün ecdan terikandın. Bere tütün eden Evet, terikandın. Şu fabrika me evka me bu. Evci kapat kirin. Beli, Şeker fabrikası kapat kirin. beli. Tesavvur olan muşe tutuştuk tene kardeş. Ji ber wî jî genç mecbur min mesela diçin metropolê Türkiye kekin. Bele. Milleti muşi beni Rabia yani teşnemayet muşi. Milletek fakir e jî muş Milletek xwe bacarek fakir e, küçük yuhu rastî beli. Türkiye'de 81. ekonomiye de Bele. geri geldi başı yani ne ileri. Xwe 81 bacar He, 81. muşi. Yani ekonomiye değil. Serçava sesine kelam lazgiri. Lazgir kelam muşiye yani. Rast. Başa xwedê alîkar be yanî weke min got serdema Osmanî de ez benî ji bo va bajara ne tenê Mûş, Bîlîs û Sêrtê yanî ew bajarek ku ji paytextê dur digotin bajarê dûr û sar. Bajarên Marîde yan jî diyarên Marîde yan jî Memalîkê Marîde û Barîde bajarê dûr û sar. Ê ku meriv ji çava dûr be meriv ji dila jî dûr dibe. Qey ji ber wî ye feqîrî xalî min. Xêr Sağ ol. hatî serçava. Rehmel bavê te. Ya muşkî dibe birçiye xwedê ji te razî dî. Vallahi ew nanê ku dirêjin muşê da servan çöpa. Ana çiqa feqîr dünyayê da heye emî birce serî xelas nake. Tilvana ne nerevana her yer çukura dirêkî da çe. Hacı dibe gel tere, gel ternine. Valla gel birçiye. Gel Çava birçiye, gel birçiye. Ha beri fitarı hemşerek dernekin hayvan. Enfe pişmame yani. Ertem mal. Na bine ecbirayı kula beyim. Hadi sen Gopal abi hacı cesabı. Ne olur ne olmaz. Ecbirayı kula beyim. Bir camire meyhane hacıcı. Arazi biz ozdan peşte muşi. Varka aşiraneye. Naha eğer ve işar şeli ne bana ya işar bir şey demine. Sonra sen vallahi bir şey demine. Heviya xwedera. Şeli ne var ya ben ne var ya turut ne Vallahi mesela da kuda nafe. Benim standına kurba xwarine şeli bir bara meci xwarine. Şeli ne bara meci xwarine. Beguman jiyan lali ki ye tercih ne ye berçi ne renge ki jiyan ye gotna tercih gotna ve hard koyaj. Her tuşi haklı ne yani. Em her zaklı. E onu her tuşi haklı. Neyse ver Ramazan'ı. Şavanê nêja yek ji remzekî mûşê jî cemê Muradê ye û li ser cemê Muradê ya navenda mûşê jî pira Muradê ku jêra tê gotin bi heybeta xwe bi ihtîşama xwe bi bedewiya xwe sedan salin li ser vê avê temaşeyê şahediya dem û dewranan dike. Cemê Muradê ji Giyadîn ji navçeya Giyadîn ya Agriyê dertê di ber gundê me ra derbas be ev çemê hanê temaşevanê nêja çemê Muradê ku dirêja wî 722 kilometre ye. Cemekî gelek dirêje pişta diçe tevê Feratê dibe û Firat tevê Dicleyê dibe dibin bira û îja diçin heta Şetul Erabê. Avekî gelek bersel li ser çemê Muradê bendaf heye ji ber wî vî demsalê de em dikarin bêjin ku av tozekî kêm bûye lê gelek zêde îja. Pira Muradê weke diyar bi îtîşama xwe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çavê wî hene. Tema şevanê nêja tam ev pira hanê kêjan dîrokî de hatiye çêkirin ne dîroknas, ne şaredar, ne mûşî kes baş nizanin lê. Tişta ku herî nêzîkî aqil tê gotin ku sala sêzdemîn da weke berhemekî Selçukiye hatiye lê kirin. Ji 2010 vir va hin karûbarên peyzajê hem li pirê hin ji li devdorê pirê hatiye kirin. Êvara rengekî gelekî xweş yê ronahiyê heye yê vî pirê.